Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Kuphuma imibono eminingi lokho kulandela uGodole ekhipha ivideo yakhe ecela i-donation noma ecela inhlanganisela kubantu ekuyibona abaphophela nabafisayo ukuthi isinqumo sakhe sibe impumelelo njengoba-ke ethatha isinqumo sokuthi uzohambela onke amarenki ehambe ecacisela o-driver ngokuvotelwa kwe-MK noma-ke ehambe ekhankasela i-MK laphana-ke wonke amarenki. uGodole-ke ube esecela ukuthi cha uyacela ukuthi ingane zakwethu nimncedise nimfakele isandla lana ningasifaka khona, kanti-ke abanye emakhomentini bathena uGodole useqala ukuba yiqola njengamanje uGodole, kodwa ngicabanga ukuthi ukubeke ngokusobala ukuthi isizathu sokuthi acele inhlanganisela noma-ke acele umnikelo eqhamuka kubantu abahlukahlukene isiphi isizathu. Njengoba-ke uGodole eyikhiphile ivideo uqhube wathi emva kwalapho ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngizofaka ivideo yakhe uMelusi Ntombela laphana ephendulela uGodole kumuntu othena uGodole ufuna ukuba yiqola. Sanibonani wengane zakwethu, uGodole-ke lo okankomgodole umfana niyalwazi udaba ngane zakwethu. Ngize kini ngizobhuqa phansi ngamadolo ngizocela ngane zakwethu, ngifuna ukwenza icampaign yasemarenk ibe impumelelo. Icampaign yasemarenk ihambisana nokuthi ngiphepheke ngoba iyinswela boya lezi njoba ningibona ngihleli la amalunga omkhonto wesizwe asangithethe angibeka kwenye indawo la ngizohlala khona ukuthi ngiphephe ngoba kuyabonakala ukuthi izinswela boya zilokhu zingizingeza zifuna ukungithatha nokungekuhleke lokho. Ngane zakwethu icampaign yami izophumelela ngenxa yenu. Ngicela ukuthi ngane zakwethu ukuze ngiphephe ngiphinde ngivikeleke ngiphinde ngihambe ngendlela eright ukuthi ngiyema rank icampaign esizoyiphusha njenge-MK njengoba besilindile emarenk yonke imboni ezokuthutha izovotela i-MK. Ngane zakwethu ukuze uhambo lwami libe impumelelo ngeke libe impumelelo ngaphandle kokuthi ngixhaswe yini ngisizwe yini maqabana amahle MK. Akekho omunye ozongisiza, angingaqanti-ke kakhulu. Ngicela ukunikeza i-account u-10 rand nje uwodwa noma ngabe u-20 rand u-10 rand uzoba mningi kakhulu. Ngizokhona ukuthi ngiyenze le campaign ibe impumelelo. Nansi-ke i-account ingane zakwethu, i-account-ke ngiphethe ithi 16700364070. Angiphinde ukugcina 16700364070 i-account le kaGodole. Ngiyanicela ngane zakwethu, ngaphandle kwenu ayikho into engingayenza futhi umkhankaso wami ngeke uzube impumelelo uma nina ningangikezanga uxhaso. Nizoyibona yonke into ezobiyenzeka. Ngicela ukuthi ingane zakwethu nifake isandla ukuze umkhankaso wasemalenke lwengwenzayo ube impumelelo. Ngibonge kakhulu kumalunga onke omkhonto wesizwe. Comrade ngibonga kakhulu njengoba ngisendaweni ephephile nje kungenxa yenu nokubona ukuthi nginegalelo elingakanani ekutheni i-MK iwele ngelibanzi iye ngaphesheya. Ngivumeleni ukuthi ngiye emarenke ngiyowenza lo mkhankaso. You like it or not, umkhonto wesizwe uyanqoba uyaphambili. Ngiyanithanda ngane zakwethu, ningabakwethu. Comrade asisukumeni sime ngenyawo njenga. Kanti-ke uMelusi Ntombela uthe mayilandela laphana ivideo kaGodole wabona enye yamakhomenti wase esho kanje: Weshe ngomkhulu ubhale kanjalo shenga omkhulu. Le video ngifisa ukuthi ihambe ifike nakuwe. Ucommentile lapha kwivideo kaGodole la acela khona ukuthi axhaswa amalunga a-MK ukuze icampaign yakhe yokufinyelela emarenke ihambe kahle aphephe. Awungeni if ungakufuni lokho ngiyona MK awuthinteke emarenkeni. Usukhomenta ukukhomenta umsangano ukuthi uGodole uzoqola abantu, usefuna ukuqola abantu. Ungenaphi ngoba mawungahlangani naleyo nto thula awungeni ndawo. Ngithi wena yazazi ukuthi mhlawumbe uyini i-IFP, mhlawumbe i-IFP ngoba ungawabutheleza ngaso noma uyi-ANC, leyo nto iyona. Bheka lezi ndaba zakhona uphume kulezi engakufuni wena. Ngithi azikudingi lezi. Le video ngifuna uyithola ushenga omkhulu ucommente lapha kuGodole. Phuma ezintweni zabantu yithi ezizoxhasa uGodole
Yithe sazi ukuthi sifunani abantu abafuna ugodola abathintana MK nakafuna ukuthi anxenxe abanye ukuthi bethintane MK awuphoqiwe akaphoqi umuntu hlama